Mu nkuru iri kuvugisha benshi mu mbuga nkoranyambaga no mu bakunzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Ishimwe Vestine wo mu itsinda rizwi nka Vestine and Dorcas yamaze kwibaruka imfura y'uyu mukobwa. Amakuru yizewe aravuga ko uyu muhanzikazi yabyariye mu mujyi wa Vancouver muri Canada, aho amaze igihe atuye kuva yasigara mu mpera z'umwaka ushize. Ubwo we n'umuvandimwe we Dorcas bari basoje igitaramo bari bafite muri icyo gihugu. Bivugwa ko Vestine yibarutse muri Werurwe 2026 kandi kugeza ubu umwana we w'umukobwa ageze hafi kuzuza amezi 2. Aya makuru aje akurikira ibihe bikomeye uyu muhanzikazi amaze iminsi anyuramo, by'umwihariko nyuma y'ubutumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko yicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jean-Luc Odorogobo. Mu butumwa bwe bwanditse mu Cyongereza, Vestine yavuze ko atari kuba ubuzima yishimiye ndetse agaragaza ko ashobora kuba yarafashe amahitamo atari yo mu buzima bwe bwite. Abatari bake bafashe ayo magambo nk'ikimenyetso cy'uko yaba yari ari hafi cyangwa se yaba yari ari mu bihe byo gutandukana n'umugabo we. Bari barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko muri Nyakanga 2025. Ese itsinda rya Vestine na Dorcas rizakomeza? Kuva mu Gushyingo 2025 ubwo Vestine yafataga icyemezo cyo kuguma muri Canada, Vancouver aho yari ari, ibikorwa bya muzika by'itsinda rya Vestine na Dorcas nabyo byatangiye kugenda bigaragara ko byacogoye. Ibi byatumye abakunzi babo benshi bakomeza kwibaza byinshi ku hazaza h'iri tsinda, ndetse bamwe batangira kwibaza niba bazongera gukorana nk'uko byahoze mbere. Nubwo amakuru akomeje kuvugwa ari menshi, Vestine ubwe ntaragira icyo atangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'iyi nkuru yo kwibaruka cyangwa ku mubano we n'umugabo we. Turakomeza gukurikirana iyi nkuru kugira ngo tumenye neza byinshi ku buzima bwa Vestine n'icyerekezo cy'itsinda rya Vestine na Dorcas mu minsi iri imbere. Murakoze cyane.